Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yashyize hanze itangazo risaba abaturage bayo muri Tanzania kwigengesera kuko tariki ya 9 Ukuboza 2025 iki gihugu gishobora kuzibasirwa n'imyigaragambyo ikomeye. Iri tangazo ryashyizwe hanze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rivuga ko hari imyigaragambyo ikomeye iri gutegurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi tariki ya 9 Ukuboza. Gusa ibikorwa by'imyigaragambyo bishobora gutangira mbere tariki ya 5 Ukuboza. Ambasade ya Amerika ntihigeze itangaza bari gutegura imyigaragambyo, gusa yaburiye abateganya kujya muri Tanzania mu minsi iri imbere ko bashobora guhura n'imbogamizi zikomeye z'ingendo zirimo gushyirwaho amasaha yo kuguma mu rugo, guhagarika kwitumanaho rya internet, gushyirwaho za barriere ku mihanda no guhagarikwa kw'ingendo zambukiranya amazi zerekeza cyangwa se ziva muri Zanzibar. Yavuze ko indege mpuzamahanga zishobora guhagarikwa igihe ibintu byabikomeje kumera nabi. Yakomeje asaba abanyamerika bari muri Tanzania kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, kubika amazi, ibiribwa, imiti n'ibikomoka kuri peteroli bihagije, ndetse bakubahiriza amabwiriza ya leta y'iki gihugu. Ambasade yo ivuga ko mu gihe haba hari imvururu zikomeye, ubushobozi bwayo bwo gutabara cyangwa se gufasha abanyamerika bari mu kaga ko babona ubufasha bwihuse byagorana cyane. Mu gihe imyigaragambyo yabikurikiye yabaye tariki ya 29 Nzeri kugera tariki ya 4 Ukwakira, ahanini bitewe no kutishimira uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yegukanywe na Samia Suluhu Hassan wari usanzwe uyobora iki gihugu, gusa abasesenguzi muri politike bagaragaza ko agiye kurwana urugamba rukomeye rwo gusubiza igihugu ku murongo mu ngeri zitandukanye. Nk'uko byemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bemeje ko amatora tariki 29 Ukwakira 2025 muri Tanzania atubahirije amahame ya demokarasi, bituma imyigaragambyo uko byagenze mu matora n'ihungabana ry'umutekano wibasira abaturage. Abaturage benshi bati ntibawizeye ko umuti w'ibibazo uzava mu nzira zisanzwe. Bigaragaza ko ubwoba kw'imyigaragambyo nshya ishobora kuba mu gihe ibintu byakongera kuba bibi cyane n'umutekano muke muri Tanzania ukongera ukagaruka. Abanyamahanga n'abacyararugendo bamaze guhabwa impanuro zo kwirinda kujya mu myigaragambyo, kwirinda ahantu hahura abantu benshi, ndetse no kuba maso kugira ngo birinde ingaruka zishobora kubaho. Tanzania cyari igihugu kizwi ko gifite ituze muri aka karere, ubu iri mu bihe by'akaga. Hari impungenge nyinshi cyane z'umutekano, guhangayika kw'abaturage, ndetse no kudasobanuka neza uko ibibazo byakemuka muri kino gihugu. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba amatora yarabaye neza, niba ubwisanzure bwa politiki bwarasubijwe, ndetse niba ubutabera buzaboneka ku byabaye. Ibi byose byongera umwuka mubi w'impungenge muri kino gihugu cya Tanzania. Kuba imyigaragambyo iri guteganywa, benshi mu baturage ndetse n'abacyarugendo bakomeje kuba maso. Birashoboka ko mu minsi iri imbere hazaba ibintu bibi cyane mu buryo abantu batiteguye, cyane cyane mu mijyi minini. Iyi myigaragambyo ishobora kuba mibi cyane ukurikije yabaye mbere, kuko imyigaragambyo ya mbere yo yasize benshi bababaye, hari abishwe, hari abakomeretse, ndetse n'abandi barafungwa. Iyi yo yaba mibi cyane kuko yabifite ubukana bwinshi cyane, kuko babumva ko ntacyo gutinya gisigaye. Leta yo ishobora gukaza umutekano kurusha mbere. Benshi bavuga ko guverinoma ishobora kongera umubare w'abasirikari ndetse n'abapolisi ikoresha kugira ngo yongere imbaraga nyinshi cyane muri iyi myigaragambyo, kuko ibi bishobora gutuma habaho gukomeretsanya, gufungwa kwinshi, ndetse no guhungabana kurusha mbere. Nubwo ibi bishobora kuzaba bibi cyane, ariko hari impamvu zishobora gutuma biguma mu rugero. Nk'imiryango mpuzamahanga ishobora kubikurikirana cyane. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye w'ibihugu bikomeye bishobora kuba byahangayikishwa n'imyigaragambyo ya muri Tanzania. Leta ya Tanzania nayo ishobora kugerageza kwishyira ku murongo, ikarekura bamwe mu bayobozi ba opposition cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nk'ikimenyetso cy'uko bashobora guhitamo inzira yoroheje. Abaturage nabo bashobora gutinya kongera guhura n'ibyabaye. Hari abashobora gufata icyemezo cyo kwirinda kugira ngo batongera kubura abantu babo cyangwa se guhangana n'ingabo. Iyi myigaragambyo iramutse ibaye nk'uko Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yabitangaje, birashoboka cyane ko hazaba imvururu, gukaza umutekano, gufungwa kwa benshi,
ndetse no guhagarika internet ndetse n'ingendo, bityo bikaba bibi cyane kurusha ibyabaye. Ariko kandi biranashoboka ko leta ishobora kugabanya imbaraga zayo kubera amaso y'amahanga.